Iyi ni radio BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. ONU yasabye ko hakorwa iperereza ku gitero cy'indege cya Israel mu majyaruguru ya Libani cyahitanye abantu 24 biganjemo abagore n'abana. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kwisi Human Rights Watch uhamagariye leta y'u Rwanda gukora iperereza ryimbitse ku iyicarubozo uvuga ko rikorerwa mu magereza y'iki gihugu. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI aravuga ko ashyigikiye umugambi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo gushyiraho komite ishinzwe gushyiraho urukiko rudasanzwe ku byaha byakorewe muri icyo gihugu. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa kabiri turi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10. N'amakuru reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi ryasabye ko hakorwa iperereza ku gitero cy'indege cya Israel mu majyaruguru ya Libani kuri uyu wa mbere cyahitanye abantu 24 bivugwa ko biganjemo abagore n'abana. Umuvugizi w'iryo shami yavuze ko iki gitero ku murenge wa Ayatu wiganjemo abakirisitu cyateje umutima uhagaze ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa ku isi naryo ryanenze ingabo za Israel kubera ibitero byazo zikomeje kugaba kuri Hamas mu majyaruguru ya Gaza. Ryavuze ko Israel isa nkaho ishaka gushyira ako gace mu bwigunge bwuzuye ku buryo bimaze kugira ingaruka ku biribwa bikaba ari bike muri ako karere. Imfashanyo ya mbere y'ibiribwa mu byumweru 2 bishize yahageze ku wa mbere. Tukiri muri ako karere, umutwe wa Hezbollah wo muri Libani wakangishije kwibasira uturere twose twa Israel kugira ngo wihimure ku bitero vuga ko Israel ino mu kugaba mu duce twose twa Libani. Mu ijambo ririmo uguhangana, umuyobozi wungirije w'uyu mutwe Naim Kasim yashimangiye ko utazatsindwa mu ntambara rwana na Israel, ariko mu butumwa yagejeje ku cyo yise urugamba rw'imbere muri Israel yavuze ko igisubizo hari uguhagarika imirwano. Hashize iminsi mike Irani ishyigikiye Hezbollah iri mu biganiro byo mu rwego rwa diplomasi n'abayobozi bo mu bihugu byo mu karere ku bijyanye n'ukuntu imirwano yahagarara. Ibi biraba mu gihe impungenge zikomeje kwiyongera mu mahanga ndetse n'imbere muri Libani ubwayo ko aya makimbirane ashobora kuvamo intambara ikomeye ishobora kwadukira akarere kose. Amakuru BBC hikesha umutwe umwe mu bakorera ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine aravuga ko igisirikare cy'Uburusiya kirimo gutoza umutwe w'ingabo ugizwe n'abanyakoreya ruguru 3,000. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishinja Koreya ruguru guha Uburusiya amasasu yo gukoresha mu ntambara bwashoje kuri Ukraine nyuma yaho ibihugu byombi bisinyanye amasezerano mu kwezi kwa 6 muri no mwaka. Ni inkuru ya James Waterhouse mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Umubano hagati y'Uburusiya na Korea ya ruguru warushijeho gushinga imizi kuvaho Uburusiya butereye Ukraine. Hari ibimenyetso by'uko Pyongyang yahaye Uburusiya abasirikare ibitwaro biremereye na za misile. Ukraine ikaba ifite impungenge ko inkunga ya Korea igenda irushaho kwiyongera. Amakuru yo mu butasi bwa Ukraine yabwiye BBC ko umutwe w'ingabo za Korea ya ruguru uri mu myiteguro ku mupaka wa Mongolia hafi y'Uburusiya. Byitezwe ko abasirikare bagera ku 3,000 bitwaje intwaro ntoya boherezwa mu Burusiya mu ntara ya Kursk aho Ukraine yashinze ibirindiro mu kwezi kwa 8. Umubare wabo uracyari muto ku rubuga rw'intambara, ariko Kiev ngo ifite impungenge ko uziyongera.
dukomereze ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch wahamagariye leta y'u Rwanda gukora iperereza ryimbitse nako kuyica rubozo uvuga ko rikorerwa mu magereza y'iki gihugu nyuma yo kwemeza ko ibyo bikorwa bimaze gushinga imizi. Ubushakashatsi bwakozwe na Human Rights Watch bwasanze abayobozi ba gereza bamaze imyaka myinshi bakorera imfungwa yica rubozo ntibabihanirwe kandi ngo abacamanza birengagije ibirego by'abahohotewe. Uyu muryango uvuga ko wabonye ibimenyetso byerekana ko hari abagororwa bari mu magereza abiri barohamijwe mu kigega cyuzuye amazi yanduye bakubitwa. Mu kwezi kwa kane hari umuyobozi wahoze ayobora gereza wakatiwe imyaka 15 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukubita no kwica umuntu ufunzwe. Human Rights Watch ivuga ko iyi ari intambwe ya mbere y'ingenzi iganisha ku kuntu ababyijanditsemo babibazwa. Urwego rushinzwe imipaka y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ruravuga ko umubare w'abimukira bagerageza kwinjira muri uwo muryango mu buryo butemewe n'amategeko wagabanutseho 42% mu mezi 9 ya mbere uyu mwaka. Ruvuga ko aho bagabanutse cyane ari mu mayira yo mu burengerazuba bw'akarere ka Balkan n'akarere ko hagati gakora ku nyanja ya Mediterane kubera ko ibihugu nk'Ubutaliyani n'Ubugereki byashyizeho ingamba zikarishye zo guhagarika amato yambuka avuye hakurya muri Libya no muri Tunisia. Uru rwego ariko ruvuga ko ingendo z'abimukira zikubye hafi 3 mu burasirazuba aho binjirira muri Polonye ahanini kubera intambara yo mu gihugu cya Ukraine bituranye. Mukomeje kumva BBC Gahuza miryango madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet murakurikirana amakuru kuri Facebook Live. BBC Gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Freestyle football tugenekereje mu kinyarwanda bisobanuye kunobagura umupira w'amaguru n'ubuhanga bwo kunyuza ku bice byinshi by'umubiri muri gahunda yo kuryohereza amaso y'abareba umukinnyi ubikora. Abavandimwe babiri bo muri Nigeria bamaze kwesa imihigo muri uru rwego, umwe akaba amaze kwesa imihigo kenshi undi akaba ariwe muto cyane mu myaka amaze kwesa umuhigo wa Guinness World Record muri Nigeria nk'uko mu byumva muri inkuru ya Isaya Akineremi bagezaho. Kunabagura umupira w'amaguru urebye biba bigamije kuryohereza ijisho. Abakinnyi banabagura umupira mu buryo bwinshi bakoresheje amavi, bawunyereza ku ijosi, ku kananwa, ku mutwe, yewe bakanawunyereza no ku mugongo. Ubuhanga bwo kunabagura umupira bakoresheje ibice byinshi by'umubiri wabo bunogera ijisho ry'ababireba. Abavandimwe babiri bo muri Nigeria, Victor Richard Kipo na Confidence Kipo, basangiye gukunda kunabagura umupira w'amaguru. Victor yesheje umuhigo wa Guinness kwisi mu kunabagura umupira muri Nigeria. Kuba mfite umuhigo mu gitabo cyabesheje imihigo ku isi muri Nigeria kuri jye n'ugukabya inzozi bimpaye ishema. Aba bavandimwe babiri bombi bo muri leta ya Akwa Ibom besheje imihigo ya Guinness World Records muri Nigeria inshuro 12. Nakinaga umupira hanze y'urugo rwacu i Abuja, hanyuma tugakinira n'imbere mu rugo rwacu. Hari umugabo rero waje abwira mama ko nzaba ikirangirire, ko agomba kundeka nkitoza neza. Yamushubije ko adafite amafaranga yo gutuma nitoza. Noneho umugabo aha mama amafaranga y'amanayira 100 yo kungurira umupira. Kuva icyo gihe nabishyizemo ingufu nyinshi. Umwe mu mihigo yeshejwe na Victor harimo kunabagura umupira inshuro nyinshi kurusha abandi, aho umutwe n'agatsitsino bihana umupira mu gihe cy'umunota umwe. Ku myaka 9 murumuna we Confidence nawe niwe muntu ukiri muto cyane wesheje umuhigo kwisi mu kunabagura umupira w'amaguru.
n'uyu muvandimwe wanjye watumye nitabira kunobagura umupira w'amaguru. Kubona umuvandimwe wanjye yaresheje umuhigo muri Guinness World Record bimpa ishema, kandi nanjye ndashaka kuba nka we, nkagera kuri byinshi. Njye n'umuvandimwe wanjye iyo tugiye mu myitozo biranshimisha cyane kumwigiraho. Victor avuga ko ibi bagezeho bidasanzwe biva mu mpano ndetse na gahunda ihamye yo kwitoza. Buri gihe iyo mbyutse njya kwitoza hamwe na murumuna wanjye nka 12:30 za mu gitondo kugeza saa 1 za mu gitondo. Twagaruka tukajya ku ishuri tukongera kwitoza kuva saa 10 kugeza saa 12:30 z'umugoroba. Umutoza wabo Chukwebuka Ezuga avuga ko aba bavandimwe yababonyemo impano akibabona bakina. Tujya mu mashuri mu bice bitandukanye by'igihugu dushakisha abana bafite impano, bafite ishyaka kandi bakunda umupira w'amaguru. Aba bavandimwe ni abantu bakunda umupira, bafite ishyaka ry'umupira w'amaguru, bashaka gukina ku rwego rwo hejuru mu mupira w'amaguru. Ariko ikibazo bari bafite nuko nta muntu ubasunika. Ndishimye kugeza ubu nibo bantu bakiri bato beseje umuhigo wa Guinness World Record muri Nigeria. Nubwo bafite ingorane zo kuvanga inshingano z'ishuri n'iz'imiryango, aba bavandimwe barateganya kurushaho kwesa imihigo. Ndifuza kuba umuntu unobagiza cyane umupira muri Afurika no ku isi yose. Mfite inzozi zo kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga mu gihe gito kiri imbere. Gukinira Arsenal nizo nzozi zanjye. Ndifuza kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga kandi nkakinira Manchester United. Tujye noneho muri Kenya, aho urukiko rukuru rwaho rwanze icyifuzo cyo kubuza Sena gutora kugira ngo hivane ku mirimo ye Rigati Gacaguwa wungirije umukuru w'igihugu. Mu cyumweru gishize abadepite baratoye bemeza kumweguza ku ngufu kubera gushinjwa icyaha cyo gukurura urwango rushingiye ku moko, kunyereza umutungo wa leta no kwitesha agaciro. Sena igomba gutora mu minsi mike iri imbere. Bwana Gacaguwa ahakana ibyo ashinjwa, ahubwo akavuga ko inzira yose igamije kumweguza ku ngufu ishingiye ku mpamvu za politiki. Umucamanza wanze icyifuzo cye cyo kubuza Sena gutora, yavuze ko hakenewe kwerekana ko inzego zifata ibyemezo zitandukanye muri Kenya, bityo rero ko ubucamanza butagomba kwivanga mu mirimo y'inteko nshinga mategeko. BBC Gahuza miryango urano n'umwanya w'ikinamico Urunana. Amakimbirane yo kwa Ruremesha na Tanazi yafashe indi ntera. Kwa Pascal bakomeje kwihunza inshingano zo kwita ku mirire myiza y'abana babo. N'Urunana. Ese mukobwa ja? Karame muga. Aba bana nkubwira gushakira indyo yuzuye n'abanjye. Oya n'abanjye. None se yo nkubwira nti nyabu nagerageza ushake indyo yuzuye abana batazagwingira. Umujyanama w'ubuzima akakubwira ati mukobwa ja nagerageza ugira isuku abana batazarwara ngo bibatere kugwingira. Ubutekereza inyungu ari izandi. Inyungu zo ni izacu rwose muga. Hanyuma bikagenda bite? Reba nk'ubu mwafashe gahunda yo kuzajya munyihisha ngo ntazababaza niba mushyira mu bikorwa ibyo nabigishije. Umugore wawe ndamubaza ibyo kurya ategurira abana bari munsi y'imyaka 2 n'imfasha abereye uwonka akanzanira ibijumba. Ibijumba gusa nibyo nababwiye. Oya da, nakari byo rwose. Nababwiye ko umwana uri munsi y'imyaka 2 agaburirwa ibiki kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'imirire mibi harimo n'igwingira. Mwatubwiye ko byibuze dukwiye kujya dushaka indagara, amagi, ibishyimbo, izo mboga rwatsi ndetse n'imbuto. Ubu se muri ibyo byose mukobwa jana azanyemo iki? Ariko nanone mujye mureba uwo musaba ibyo byose muga. Ubu se kwa Pascal twakuraho amagi n'indagara. Ntabwo biba byoroshye n'ukuri. Amafaranga y'ingoboka babaha yo kwita ku mirire y'abana bari munsi y'imyaka 2 yaje ryari Pascal. Hari icyumweru cyari cyashira cyangwa mugira ngo simba nza amakuru. Aho ntitwabeshya agafashanyo ko karaje, ariko nyine kaje dufite ubukene turikenura muga. Mwikenura iki se mudakenuye abana banyu bari mu mirire mibi? Kandi turetse n'imfashanyo, ubundi ni ryari mudakorera amafaranga ku buryo munanirwa kwita ku mirire myiza y'abana banyu? None se amafaranga yose dukoreye yaba yo kugura ibiryo by'abana bato nkaho mukobwa ja mwinyereza ndashaka gusubira mu rugo nkitegura kujya mu kazi.
niba wumva ukunze abana bawe fata amafaranga ujye ku isoko ugura ibiribwa bifasha abana bawe kugira ubuzima bwiza. Ntitubizana se tubiteke muga cyangwa wenda tuze kugutegereza nimugoroba utashye tubikwereke. Uwase noneho ugiye kwihana uwuhe Rureme? Wa muntu wese iyo rwaje ibyo bakurangiye byose ko ubyemera ugira ngo baza no kubaza. Uyu se ngo tuzajya tuyuha kangahera? Reka ngo ntabwo ari ukuyiha, ahubwo ni ukuyibusiga mu gitondo ubunyoni bukivuga. Ngo na nimugoroba abantu bamaze kugera mu nzu nabo kayisiga. Abaha mwaramutseho. Komeza ntiduhejeye. Bwakeye Rureme. Dorere Tana ni wowe. Ni njyewe rwose. Kutangaye se wumvaga ntageri wawe Rureme. Murambonera? Yewe, igitangaza kirabaye rwose. Kanakumira. Hose ukawugeze ahangaha ugenzwa n'iki Tana? Ngo rero kugira iwanyu bibaye igitangaza. Ese nta n'uwabasurara? Cyangwa wuguje gusura inka nyine wagaburiye ngo urebe ko intego yagezweho. Ariko ubwo ibyo bintu mukomeje gukwirakwiza ni ibiki koko murebwaye? Njyewe Tanazi naroze ryari ko nta n'uwo mu muryango wacu nzi watunze uburozi. Arewe ni ngombwa se ngo uburozi buba ari karande? Ko no mu muryango ushaka kuroga nawe ntibajya kubwicishiriza. Ubwo mbese muranyeruriye mwemeje ko nge na sore natwabarugeye. Mutayiroga. Ese wamukingurutse akareba uko imeze Rureme? Areba se. Ntiwasanga aje gusura ngo arebe ko uburozi bwakoze inka nyine yapfuye. Ngaho yirebe Tana. Nayirebe bwa nyuma. Yitegereza uko imeze. Utahe wishimye dore irabura umunsi umwe ngo ihwane. Maze rero nkubwere Ruremesha na mukiwabo. Urambwira iki? Ubu ibintu byatangiye numva ari amazimwe sinaha agaciro. Ariko bigeze ndumva bimaze kurenga igaruriro. Ubu Nyarurembo yose iziko Tanazi ndi umurozi. None ugira ngo ari igikorwa mu mwijima kizazashyirwa ahagaragara? Ariko rwose. Sina Nyarurembo yonyine gusa. N'imirenge duturanyiraje kumenye. Reka mbabwire mu ntega amatwi. N'impamo y'Imana nanjye sindi Yezu bakubita mu musayi umwe agahindukiza n'uwa kabiri. Niba mukomeje nzirwanaho nk'umugabo kandi nimwe muzabibabariramo cyane. Ariko Tana, iterabwoba nk'iryo ngiryo rikura he? Iterabwoba ari he? Ubu se ikintu uzadukorera kirenze kwica inyamamare yanjye. Yakamwagaritira 5 za buri munsi ni igiki? Kereka niba yumva kwica inka ntacyo bimumariye akaba ashaka kwica ngiwe. Ariko ni njyewe ushaka kwica Tana cyangwa ni murebwaye? Nguhe n'iki kindi mukobwa ja? Haryo maze kumpindagara ibishyimbo n'amagi 3. N'amavuta. Ikeri ibyo da sinshoboye kuba karyamye nda nkazabura icyo nishyura. Urishyura 4,000 n'amafaranga 300. Ese ko mbere utahendaga byaje kugenda bite Firi? Wankature ukankuriraho ayo 300. Umva mukobwa Janadi, nkureho 300 kandi ariyo nyungu yanjye nta nisoni. Umva byakundara. Noneho rero abonyihanganiye gake nta mafaranga nazanyura bimpere deni. Ngo erega nyizera nubwo ndi umukene ndi inyangamugayo. Arewe kandi amakuru nyafite ngo murambura na urambeshya. Nambuye nde Firi? Kuba usanzwe nitekereje umba n'ibishyimbo mpabwa n'abakire mpingira. Uwo muntu usebya ngo naramwambuye na waramwikopeshejeho iki? Ibi by'amagi n'indagara rwose mbitangiye uyu munsi kugira ngo ndebe ko nakwikiza mukashya kuri hariya. Aho wowe n'umugabo wawe munywa inzoga hose amadeni yarabarenze nawe ukavuga ibyo ngibyo. Bakubwiye ko ngewe na Pascal tugira ideni mu kabari. Mbaye amakuru ndayafite ko ngo mugenda mukikopesha mukanywa mugasinda ngo ibyo kwishyura nyirakabari rwose ntimubikozwe. Ibyo ndabizi cyane. Firi, ndakumva. Umuntu wakubwiye ayo makuru n'umugome n'umwanzi wacu ushaka kuduharabika no kutwangisha abaturage. Nge na Pascal yego tugira icyaka cyinshi nk'abamizi pasi. Ariko twarabyemeje ko nta munsi numwe tuzanywa inzoga z'ideni. Tunywa izo tubasha kwishyura twashirwa tugataha. Urumva kwikunda di. Ntimushobora kwikopesha inzoga munywa muri babiri ariko ibyo kurya muha abana banyu nutabibona ku ideni ntabwo bitwara. Ubwo se urumva ibyo ngibyo byumvikana koko. Urumva nyine ni nkuko wamfasha mbese ukangira neza ukandeka nkazayaguha nayabonye. Arewe reka. Sinagira neza umuntu udashaka kwigirira neza. Mbese ubwo birumvikana ko inzoga arizo muha agaciro kurusha amafunguro y'abana banyu. Nako si amafunguro y'abana ahubwo ni amafunguro y'umuryango. Ese ubwo wakwihanganye Firi? Ariko icyo nihangana ni iki? Ahubwo niba utanyishyuye nsubiza ibintu byanjye rwose. Ego ko mana yanjye. Reka nyaguheze. Yampereze. Devota agarutse agasanga sinaguze indagara se namukira. Dore rero impamvu umuntu areka no gukopa. Nk'ubu wari uyanyimye kandi uyafite. Nta nisoni. Aya se karayo nari kugura agacupa nimugoroba. Urabona utanyicishije icyaka. Ubu si uyu munsi nge na Pascal turabaho gute?
mama wowe uri ngiye koko wajya gushyiraho igitutu umuhungu ngo naza gusabe atarabyiyumvamo koko bikira maraya w'ikibeho umva komeza wigire marayika uzasobanukirwa ko kuba muri iyi si rimwe na rimwe ko bisaba kwigira inyamaswa y'inkazi amazi yarakurenganya inkombe. ubu se ndigira inyamaswa y'inkazi kuri nde koko mama nawe ngira inama nk'umuntu mukuru. ewa uwo mufitanye ikibazo se ntumuzi haguruka urwanira icyo ushaka kuba cyo nyine cyangwa wicara ushyira akaguru ku kandi maze abandi bagitwara usigare uririra mu myotsi. ubu se mbwire Chris ko nta mwanya mfite wo guhangana na Leya koko mama. nkanyemase nyine mubwire ko agomba guhitamo hagati yanjye na Leya kugira ngo niba akunze Leya njye wambwiza ukuri se ariko kuntesha umutwe nigendere. ariko ubu ntimunyumvira injiji y'umwana mbana nayo mwabantu. none se mbigenze nte koko mama njye guhangana na Leya se mubaze impamvu yirirwa yikundisha kuri Chris wanjye. ntumva ahubwo igitekerezo genda uhangane n'iyo nshinzi uyihe gasupu umubwire ko umunsi wongeye kumubona na Chris uzamusubiza iwabo atumva atabona. ariko na Chris si shyashya mama umusore ungana kuri yakaba yazi gufata umwanzuro akamenya icyo ashaka mu rukundo. ariko we waho genda rero umwigireho imbambaye n'akazi kawe kandi uzi ko hari undi mukobwa mu muhanganiyeho maze urebe ikikubaho. none se ubwo nzamureke sinzagira icyo mubwira nigire nkaho ntacyo mbona koko mama. umva uzaba umubaza iki se wowe itware neza imbere ye maze akubonemo umugore ufite ikinyabupfura n'indero hanyuma abone kuvuka mu bantu bazima wowe uzahangana nawe ntiriya nshinzi. ubona ikirisi uguhamagaye inkwitaye maze umusuhuze neza n'ikinyabupfura cyinshi. ntabwo ari we ni Budensiyana. yesi bude wiriwanye amakuru sha amakuru ni meza nuko twaburanye. twaraburanye ariko noneho ndabona mbonye umwanya ubaye ugikeneye ko tuvugana waza gusimbuka nimugoroba ukandeba. kugukeneraho ndacyagukeneye cyane ahubwo sinze kuza asanga hapi bude. n'ubu se nta kirahinduka rurimo. mugabo we se singiye mu kiraro waje ukitegeza nawe ukareba. niko se rurimo ndakumva izi nshinge zandagaye aha n'aya macupa y'imiti bite byayo. aya macupa se ya miti wampaye ngo njye nyitera veterineri. none se ko wabijugunye hafi y'ikiraro. none se najyaga kubibikamo iki kandi umuti wampaye wari umaze gushyiramo. sinkubwiye ko wari kubibika. none ariko nta nubwo wari kubijugunyangaha ahantu nk'aha hafi y'amatungo n'abana bakinira. ni bibi se ntumbwire ko byatuma n'izindi nka zitari zirwaye zifatwa n'uburwayi bw'ubwiyinka irwaye veterineri. ntabwo byatuma izindi zirwara ariko aya macupa avamo imiti n'izi nshinge ntabwo bigomba kujugunywa ahabonetse hose kuko byangiza ibidukikije. karabaye singira ngo abangiza ibidukikije ni abatema amashyamba badafite ibyangombwa veterineri. no kujugunyanga iyi myanda itabora ibisigazwa by'ibintu bikorerwa mu nganda nabyo ni ukwangiza ibidukikije kandi uretse n'ibyo bishobora no kugira ingaruka ku muryango wawe. umuryango wanjye gute se? ubu se umwana wawe aje agatoragura iki gishinge akakijomba byagenda gute? ubu se itungo rivuye mu kiraro rikarya iki gicupa byagenda gute? uzi ko bya bivuna mu bitari bibi koko ndaje mbitoragure mbikure hafi y'ibiraro by'amatungo yanjye da. noneho rero inka yo ngubu rwose ubu narumuwe ntacyo navuga pe. nawe ari umuveterineri reba uko bimeze. ese ko mbona nta cyizere itanga cyo koroherwa. iyo ntabwo izakira izapfa veterineri. iyo nka rwose wayivuye wivuye inyuma ariko biranga. yewe nanageze naho njya mu kinyarwanda kandi uzi ko mbere nari nabanje kubyanga ariko nabwo ntacyo byatanze. noneho rero ikibabaje ko iminsi igenda ishira irushaho kuba nabi rwose. biragoye ariko nanone ntabwo twaterera iyo. ni uko uzakomeza tukarwazarwaza tukareba ko hari icyo byatanga. veterineri ntabwo twakomeza guta igihe cyacu rwose. namaze gufata umwanzuro iki cyumweru nigishira ikimeze gutya nzayibaga ndebe ko nayikuramo na make. none se urashaka kugaburira abantu inyama z'itungo rirwaye utazi n'icyo rirwaye rureme? icyangombwa se si uko nzabanyibaza itifuje. oya ntabwo wabikora gutyo ngo nemere. iyi ntimaze igihe irwaye kugira ngo abantu bayirye tugomba kubanza tugapima inyama zayo tukareba niba nta kibazo zatera ku buzima bw'abantu baziriye. ubwo se uzipimye ugasanga zifite ikibazo veterineri inka yose nayihomba ntakuyemo na duke koko.
ubuse Patrick ntatashye kare mu kanya ntimwari kubona umukiriya akamwogoshanye mwihorere yitahire mbikoze mbishaka bude ubwo amafaranga yarabonetse sha si uko mfite menshi rega ahubwo ndashaka ko twiganira neza ntawe nikanga ngo aratwumviriza ngaho mbwira ndahari bimeze bite se nyine ni bya bindi byanjye na Chris felicitasiyo rero agiye gufata umwanzuro se yemere kuza kugusaba no gukwa umva budensiya nadi ndakubwira ngo nataye umutwe nawe ngo gusaba byagenze bite se noneho nyine urabizi ibyanjye na Chris na Leya none se Leya yakomeje gahunda yo kubavangira sha noneho bigeze ndumva byanyobeye burundu ibaze ko umukobwa ageze naho ajya kwa Chris akata imyenda mbega agakobwa ese ubwo nk'ibyo ababikora ayobewe ko Chris ari sheri wawe koko abiyobewe atese iriya satani sinabanje gukundana nayo nzi ngo mbonye umukobwa usobanutse tuzajya tuganira i Nyarurembo ngira ngo ni umuntu abantu nibabanye kandi ikibabaje ni uko uhemukirwa n'uwo witaga inshuti ubu nanjye agahinda mfite ni uko uwo nitaga inshuti yanjye ari ufashe iya mbere ngo amemukire ubu si iki kibazo turacyitwaramo dutanye ko numva nkuburiye inama njye ndumva nagenda nkafata Leya nkamushwanyaguza isura nkayihinduranya maze nkareba icyo azajya yirirwa arata imbere ya Chris uramenye utazakora ishyano nye uri umukobwa wiyubashye Nyarurembo iyo nkuru ntaho yazavugwa ngo Anyesi yarwanye n'umukobwa mugenzi we bapfa umusore ubu sinzabigenze nte kuko bude ubu se nicare injiji y'agakobwa itanandusha ubwiza intwara umugabo ndebera koko ibyo nanjye ndumva atari byo uzi ko Nyarurembo yose bari baramaze kumva ko ari wowe ugiye kuba madamu Chris ariko urabizi mbwira bude mbwira wazashatse Leya mukicarana mukaganira ukamubaza icyo ashaka kugeraho ariko utarwanye nawe Anyesi ntiyorohewe wowe wamugiriye ihe nama naho mu kiganiro runana cy'ubutaha barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana mbere yo kubasezeraho reka ngaruke ku nkuru nababwiye mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru twabagejejeho ijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umushyikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI avuga ko hashyigikiye umugambi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo gushyiraho komite ijejwe ishyirwaho rya sentare idasanzwe ku byaha byakorewe muri icyo gihugu mu itangazo ryo kuri wa mbere Karim Khan avuga ko yafashe ingingo yo gusubira gukora amatohoza ku byaha biriko birabera muri Kongo kuva muri 2022 ni inkuru ya Siriake muhawe nayo i Nairobi. Muri iryo tangazo umushikirizamanza Karim Khan avuga ko abategetsi ba Kongo bamwituye inshuro zibiri zose bamusaba ko yotanguza amatohoza ku byaha byakorewe muri ico gihugu. Ubwa mbere ngo bamusaba kugira amatohoza ku byaha byakozwe imbere y'itariki imwe z'ukwezi kw'indwi mu 2022 CPI ngo ikaba yaciye itanguza ico gikorwa. Mu 2024 Kongo yasubiye gusaba ko ho kwihwezwa amabi yakozwe n'imigwi yitwaje irwanisho mu ntara ya Kivu ya ruguru kuva mu kwezi kwa mbere mu 2022 kandi avuga ko ibiro arongoye byagize amatohoza yibanze yo kuraba nimba ivyo byaha biri mu bihanwa hisunzwe amasezerano y'Iroma ashiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha asanga ibyaha byakozwe ico gihe biri muri uwo mugwi. Umushikirizamanza aributsa ko ibyaha byakozwe muri Kivu ya ruguru bitazoraba gusa impande zihanganye canke umugwi kanaka kandi avuga ko ibiro arongoye bizoraba muri rusange ataho vyegamiye uruhara rw'abakekwa ko ivyaha. Avuga kandi ko azokorana n'abategetsi ba Kongo hamwe n'izindi nzego basanzwe bafashanya mu gutunganiza abakorewe ivyaha. Uwarongoye CPI avuga ko intumbero iyo sentare ari gushiraho ubutungane bw'inyuma y'intambara burama muri Kongo CPI n'amakungu bashobora gushigikira no gukuramo icirwa. Hishimikijwe umugambi wo kuzuzanya Karim Khan avuga ko ibiro arongoye bizotanga ifashanyo y'ubuhinga kugira hashingwe sentare idasanzwe kuri Kongo mu ntumbero yo kugwanya ukudahana ku byaha mpuzamakungu.
naho mu gusoza inkuru iri ku isonga mu zivugwa mu mahanga nuko ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi ryasabye ko hakorwa iperereza ku gitero cy'indege cya Isiraheli mu majyaruguru ya Libani kuri uyu wa mbere cyahitanye abantu 24 bivuga ko biganjemo abagore n'abana. Umuvugizi w'iryo shami yavuze ko iki gitero ku murenge wa Ayatu wiganjemo abakirisitu cyateje umutima uhagaze ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ku isi. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Masud Ibrahim. Mwakoze cyane kumva BBC Gahuza miryango. Andi makuru mutumva kuri radio mushaka kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ni bbcgahuza.com. Thank you.